Kosuma Minumienu, what yes, Emma Minumienu, what ye dead to for the funny Pasua, what did Mammy Numienu, a yato, Yemi and my Shirano, on the energy year, Yamani in Amo, Yaham in Amo, Yanikwa say in Amo, Mamaya Kaya Nuadio, Yankla Wati, Yankana Sutias, then Pip to Tigo Pip to Tito, Naminomianu, Yankana Sutiasia, Ayatumbi, Yarabia Bobia, I did not call you, I resabia, and I said, I did not call you. Aboma the award in the Sotias. I separate two of you. I did not compare Fiase. I told my would have one Fiase. We know me and Papa Binia Radio. And I be for your young couple. Rapadima Nekapanos. And then my young Naya Nedina. I didn't ask to talk with us for that day. Oh, Shiraudi. And Shiraya Wodia. Yamadamorosa. Ikapalabara. Oh, today na bakutu, na bia, na trema, na permaka, say Jesus. Oh, anadi ko today na bakutu, you know, na trema, you know. Jesus, oh, I'm a dear to Sako today now. Bakut, we need Tachama, Sachi, Jesus, oh, and I do all right. Yes, sir. Yes, Lord. What's so beautiful? Another day. Oh, today. You know, I'm going to your soul. You know.
We worship you, Lord. You are the King of Kings and Lord of Lords. We worship you, oh, Jesus. We magnify your name. We bless your name. We adore you. I don't know. Elohim. You deserve our worship. When Ziri Kapori Abba, what he could mama ye. Oh, Sandia Daba. Eti Usaye. Anadi Usana. Now you may. Oh Jesus, oh
mawamo jiwa yes Hosanna anadiwa mayenya sebi erodia ya mawamo yes yes jiwa yes Hosanna wa mayenya sebi oyikase ya mawamo jiwa yes Hosanna jiwa yes Hosanna oyikase jiwa nasi ya yes Hosanna oyine mo fata ye ya na udi ama ngoro me sura ko kontra wa gwaso nansi afari nyankopon ya da wase ya mfari ko bedwam udi ni aye bia fu nyankopon ya ma wa mo sura udi etutu eni minyam ya ni die nka tu mi ni shira ina ya wodi na me ma nkase amen hallelujah amen ebia wo bia radi nyankopon shira e don na duru na bere na so se urade nyankopon somafo ede na asem ebrew na menka papa hu asem bebre eya ne mpanyini ka se enkyire wo enkamfo no ho bankye so se nya eja na beye den ebe kire tinano na Nicodemus eka Yesu Kristo hu asem na waka se owura yenim se mfuro nyankopon chen ene baaye hwe odofo se woni padasani ne tebia ene ne kasa ene ne yo ne dwumadie na me hu se do sitie na ampa se ye papa a meka no wasem oba fidie nso mre kakra ni no ne ho danse ankra kire se oyonyame nipa hallelujah amen na ensem afiri na numba kire se awurade na asoma no na nanwumre owodam ase wode onyankopon asem ebro odofo obi ni mo obi kire bia me kire no kakra meka kire ni se nya akoma pa ne nya gidie ne togu ase ne tie no na anwumre ansa na ba obeda no na wonu se woni nyame abompo ni mpo edini ya Bishop Albert Saki Kwapon anwumre yabama ya papa akwaba aba fidie su Bishop yamo akwaba asofo mejo so aburu nyame shira papa na mompo motesen onyankopon adom yamo ya pa ma memfa sa akwanya nso na menchia sida awa ahwefo ene sida awa atiefo bebi bia wo hweye na wo tie yefri bia ye mawajo eba sida awa jumedie iso efri sabre ko se nondu bebo ne de one ye mom na ye nchenya me asem ewo sida awa jumedie iso ewo sompa fedikese iso se ne monyina monim no efri edadwoada ekosi fiada ene ye de sida awa no ebra hwefo ni etiefo na ye bad ye bisa hwefo ni etiefo ne se ehifa ene ye janamo nyankopon no ewo die ntia ye bisa hwefo ne etiefo saa ne se kamea ye se ye breso no ni pentimi ni won breso aba ni biom ye breso ni pa ewu ntem dodo ye breso bone doso dodo ewudie no doso dodo ye breso yade ahodo die ni din ni die wodin edi nyame manya na Awurade ka wahye ye bose ono ne ye yare safo o se ne man tampia no mo no de sa ye yare na sa Nyankopon bose na wahye ne manfo no bose no afa hefa efiri se anano kan no biom se oni madwonko a odwon ye ho enye musuo de na emom obema ye wie papa ne enedaso na se nuoma ben na etoto nyame mma ti weni ahintesema ye de brahwefo ni etiefo ewo sida awadwumedie so ye wia ye ne ahwefo na etiefo asan abompai na sida awa enye radio anase TV program keke eye program anyame tumi ni nyame ahoɔden de akire ni pampempe frɛ edi adanse ewo sida awa yi so se o follow ye no nyame adom no adanse enti wo so follow na won so obenya adanse amen sabre ye ba fidie no so a ye no che nyame asem wie a ye bepon a ye bo nsuo so mpaye enti sabre enene de di kan a wotie ye se oyo hoho wo Jerusalem ha peboto water bi
ana tete bonsu anu bi na fa sa nsuo si ho ye wia ye boso mpa de wo pa bi a fa ye na no na nipa pi adiso a dodo no di adanse akese eno pa ho a owo documents bia u CV ubibia fato TV no ho radio no ho phone no ho edro se ye be boso mpa ya wapeja na ye de akere wrade na nam saa ye so onso so obedi adanse ebi obi hwe no obi tie me bronsam afa obabi no mum wafa obabi edi no boni no mawura ne mu ode oseye ne kobo bia wura ne mu o ka hwe o to no fua enye ye bi medical cultures be bi edro de wa yese sola okọ Damascus akwakoku Yesu na suanfo no je afuto bi eni ho obetu na obetie je nyame na de nsa kan sasoma for Paul say Damascus kwan so ayire mo beti mani so na me hwe ase na efiri sa da no me ne honam ne moja entu agina o hia sa oba no nyame de ne sa be kano nyame be ma ayire mo bi ate wo ne so na bronsama wache no awo ne chi homa mu wa hye no se onye de opane fidie mu no onyame asa no oba no ode hye no ama sa breide ye be ko space no so na nipa kakra abaso no ya chiachia omo e space no so sabre osofo info na aba space no so bishop microphone space no so amishimoto Ruth Asamu Elizabeth Menu Patience Edu ena Ernestina Ibrahim efenso yewo yenua grateful sua ewa ha osofo ma oneso pa na ahwefo nti o nka Aisha Dauda enso so Alberta Tofik enso ewo so Boss Lady ewo so sanso na Gladys Ochre ewo so any Comfort Edu Samuel Danso Janet Amwa na Nefia ewo so any pina any yabompa ba pasande mu nyina ejina so yenko yo sanso na nana obafia any yesom California mama any yesom Sidelian any yesom Ohima Dufie any yesom oni ejina so wa TikTok na ya momba so na mo so wa TikTok wa oni yesom abna agye ewo ho bi Papa Boat any yesom Boatima enso ewo ho Comfort Amuakon ewo ho Osha enso ewo ho Metwaso ewo YouTube no so a blessing amoa ne yesom wo YouTube no so Hega amoa ewo so Edith amoa Rules ajekum ejina so Angelina Prempe Michael Apiekubi Portia Osei Abena Ajay Angelina Fukuo Inshuraba Zinabu Amedu Nana Yao Nti amoa wo so Bright amoa Osei Douglas Susie Danso Felicia Entwiwa any Susie Danso ewo YouTube no so a enanumre omone yeso nyankopon hira mo pi amen sabre mo sha link no ema afoforo nso so enfollow bi na wontie bi mre bia meka se wo sha link no na obitie nyame asem no sachera enye yen ena ya sachera se nipa no na emom wo a wo sen ne link no saa woni kuro no na wasesa okra no de amawrade na nyame asem a okano Daniel chapter 12 verse 3 no ebebe mo ama wase de otimidane nipa pi kotre ni mu no wo be hyen se da pem ensonoma na oda se ne obi apeso ye star enti kwai ba kwa ye fa so ye star ne se wo be se ne link no na watwe nipa akotre ni mu ana wo be kan kwagensem akira ofoforo eno de o star ye no se ya na apie nyankopon o hira upi sida awa fidikase yi so no ye ba ye yinsemfu abaako na ye ne nyame ma bobo ho ye de atotwere sem no na de ato ya brabo na de ato tete ho na ya hwe de tetefo no yo ya onya nyini che asofo tetefo no nyini che yo odi wo bere so aba enye so nyini che keke wo enyini che apomoden wom asofo ye hwe kwantenten a tetefo no omonante asofo na ka no so te se ne dabi omonante asofo anso mu nyiri che enti ye pe wona sese ko nyiri cha ye generation a ye mere technology no boaye asofo na baby bia nipa ben sese o ti ofia ade bia wo pe bia no ye de bebere
wo oda aduane no pese wo to ade bia wo atade wo ko space no so a wo oda tuaka wo fia na ya soma delivery na de abrɛ utu kwaya ka nie train nie plane nie aeroplane nie nipa mre bio tetefo no mo nante kwansida hodoɔ ekoda osofo kodwa osofo tuwa nneɛma so nneɛma kyese nipa ne mu ɛyɛ dan ate oso nneɛma efire kura bi ase enya senketu a mechia kroketu amufo nyina mechia chia mo nyina nyankopon enhyira mo osofo oso nneɛma efire sibiri so no mo adoroba no mo enante edi akodua nkwanta ne techire no mo sukumo eto kyira no mo akua kuro no mo na oso nneɛma osofo enya senketu a omuti o kwansiri nso betwa tan nyina ebi di kodoɔ so efa nsuo mu osofo wo nyina nyiri kyɛɛ na denti na nne osofo nipa nso anuama biom nipa nanti biom ene yadua ni nyina ye kama ene hospital bu osofo tete no o yade a even amafo na nenam kurase o ena osofo o mo wo mpane e wo nkwa ena wasese nuro e de agu bag mo na mukuta o onipa hiam moamu na nenam ekuraso koku ase o ena obo wutirima o se ena duro no stete no kura duro no no so ya mo bi kode awi paracetamol ne abro bebo osofo na duro no no so uyemu ya wa ya jeni e dia ma na nzuo aso ende yen hwe ye breso osofo computer na maduro ye boa na network na hwe wo ya de no we yie duro abase duro we na beboa aso ye penso na ye nyini nche efri dien osofo na duro no so sa so na yade no so tete no yade no so no kwasem papa sesa cancer no money sa nyoma eni ho kura na menim ya lekoro adenti na ye ene breso yade aba ye nana no mutena kura ase nyina si ataka bi eni ho man ti kura nda ene ye hwe yade aba adenti ya enu ti na sida awa yeso ye ba de na tetefo no ye omonya hoto osofo ade a tetefo no yo ye omonya hoto mo omokra ene ye bekoso ene me no kasa afa wages or payment of sin. Wages of sin or payment of sin. Boni aketua. Also for tetefonu suru boni. Tetefonu chu ohun free boni ho. Also for tetefonu odi onyama guwa obi kwa efom kura onto ne prumu. Asori dan yentum. Oho wo bia o nante o ko baby na de senwa baby bia wo hwehwe koda asori dan mu. Tetefonu also for baby ba kwa no mo da de be patrol station. Baby ba kwa mo sa da ye koko share. Empenyufo mutie mi enem nsem ameka uyo ho what say koko share udro na de asa ye yi koko boto yi asum ho amamo osofo bi aka ma na bia mada ade achi a mato aso manya nsuo enne ko bie koko share ma obi ade beche koko na wo ho nyina obebu ko mo asesa koko na ko obeku ko bie petrol share say o meda ho dia maton dia monton nyina o mbetwe akọ ena obi kan kire so ye sidani o ye Pentecost ni o ye Roma praise mu wale na bia so le dan ma no so nko dem ade be che no ko hwe o betwe mu atwe mu ko nyina ifidi nyina akọ asofo tete no ye de nyomo gu abonte na de ache obi bibi yira na ye pai se omahu bibi se ntie ye hwan dia ombeje na bone noso na bone noso na ene no bone edoso dodo ni nyina ne se
Chetefo no nobody Nyankopon asem nante. Enemre bia mechanics afidie so say ye generation ni generation ye say nya asole de ye beko. Empire bon de ye bebo. Anso nyame asem ne de ye mfa nya adwuma. Na twerɛsɛm no so say onipa ba nyame asem na wapoi na won kwa no e wo hemfa. And then me won't call Deuteronomy chapter 28 and I call. So Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 to 15 in a case. Se bepa sa obedi nyame asem so ne mana asem so na temu die so a ye wo nhira enya fe na okoya kwankyere wo enya fe na okobɔ mpae wo enya fe na okoya prayer and fasting o se nhira ni nyina beba na beba beto. And so na from verse 15 no kono ono so ehu o say no so bepa say uni nyame asem so na wo betu atua wo nyame asem so na wadi bone wa hanipa o say sa no me nyina be hwehwe o Europe be hwehwe o Asia be hwehwe o Ghana Africa be hwehwe baby bi owo bia no ose sa bone ne beba be hwehwe na beton ose kosi se bone no ebe praw na waka kosi se yade a eni eduro na bebo eni etimukuro ofon efie akomamu yade enti so for nyame asem na abemu ye generation nyame asem na abemu ye generation no enti toda na edi nneoma bebre hye bronsam me yo odifo a nyame ekasafa homoni nyuma ye ho na nneoma ne bi wo ha nya homoni nyuma eye onyame asem so atua nyame ma atu osofo ene nipa adwuru nyina ye sika de nyame di adom ye generation bia enso ye ni osofo bi asifie o dan mienu manshi mienu enso nani obi prot baako a watu susu ayedan atono osofo okoje asi na anajo e de langard fo agogo so akosi oko yesusu ni pakro blog ni na nua watu susu e no de fa anoya 1 3 gogo so bu baby gogo so osofo wa ma ya de nyina ayedan yetu agu wa peja bansuro ayedan asiso na langard phone nam so say bechere nam langard ni metofo twe hu firi sa ni ma no na no yesu kan bebe kire Peter say Peter fab se kan na shabo hanum na de otwe se kan no owu wo se kan no ena me ba be ka cho obi apese onyini che obi apapomoden na apomoden ni nyina ye nyame asem so die se ye nwane firi bone ho bone na ama ene ye nyini nche bone na ama yade adoso osofo kwanya manfo edi nipa bi faso make say okunani bi tie me oni okunu aye kakra atete wo mawiremu asifia ya japade pemani wu se kim ekumafo abusuanfo asore oma gifie no oma di mame nani ama mame no enne waja ma omo okonyina nanim ne si obu okra no odi awere hosa wa wu kwa asamado enti mo amodi esa no obi kureti mbe dia danse sasase no enye papa ne dia eye busia sase me mame ne toye ena osi den pra otia so nimpe face en papa ne dia mame ne papa me tufuo se ajapade ne dia obaji o na kira sem no adanse krumu kontompo ni nokure se ya sese ya dia wura nyame fie nyina politics wura osof owura ansori akese a ewo man Ghana mu a no se asafo no bi nyina yi o kompo e beka se abaye chefo no osofo politics wura mu position ya wowo ni passe edura bato penso ni pebi esese e bia position bia to no onna wo se ye de bia no mano no nipa wowo ase twandro ye nuoma se ye transfer bi na ye transfer bi osofo
and I saw from Penyufo be Gufia, where no one was with this offer. A big Yakoba row or collar. So we no one so could this offer. Nina, yet you Nina no ma software, no solemn Penyufo be a obo person then or no one a bow, a wood so for the position. Okay. And as I say, no Frebio Mo. And then I'm a Frebio. They say, I call you Nipa Fred. Teteno, a Yanyame Fred Teteno, Memma no sorry, Memma a church of Pentecost in the church of Pentecost. Also for no Yame home, you walk. Now you do our quantity, Bosumin Sia, now I shall suffer. They say, oh, Bannon, Yame home now found that. And you will be on. Then I'm a person maker, bonnet dorsal, bio. Who refuse mu, enumemu, amafo woni pabi, ase, politics mu, uko ya nana nomo atena konya. E konya na to, asema sina sese ya de mano, asemba kon. Na we akantam, onim se konya na nyane dia. Na ye tam sika, edi namase. E konya ni di obedie o. Obedie o. Na monso so mo ho amudi adanse krumo no moje banwa no de mani pa no bo nse na akofa haw ne yade ne petuwo na eba no innocent souls wona mo nka ho no na ho no me no na akoka ho se twerесem se ye gyanom aye bone na oni ho na mumuyo no mo yo ye no enchi ma no aketua no ekowo so ena busu bi tie me die pa na wo fi wo ofri se abusua we mu a onya wade wo ware kura wa ware ibego eno ne ehintasem no die na wo fi ho a se fi o ye adwuma se den wo bi adwuma nya sika se den awieye no sabesi fom die na wo fi o die na wo fi ma ni panti mi nyine nche ampanyufo nyina asan ena busua no aka nkoda nko boni aketua asofo obi babi obi ba kwada ketua bi a obi kosre na wade o kono kro mame no papa mpreso aso odo asem ti o se mede na mamo monko hwe ne so yie emame asofo okọ babi a ye aware a etodo obi de ne baba ma aware kra no osu koso chef enye so osu se ne ba na ekwa aware na ye ne yawo odwure kira asem se me bayi koyi nipa no betima akọ hwe ne yi amame na o abayi be ko ne kura akọbre omo bre nyina nipa hu ye o niama ye yi no osofo bi kura timi tu nipa edu na bi di nubone egu nipa bi aduane nipa bi etu nipa ho kwan wo me na me di ade kuno ena me ba se okum de obeku no na chida sem no bone aketua or say wages of sin is death or say the payment of sin bone aketua be atwresa no mayenko Romans chapter 6 verse 23, James chapter 1 verse 15, Ezekiel chapter 18 verse 20. Na yenti nyame asem. Romans 6:23. Wose na bone aketua no owuo. Na onyankopon adoma chede ne da nkwan. Yen Awurade Kristo Yesu mu. Yenti de toso mi ne James no. Na akono no enyina enyi nse no a ewo bone. Na bone ne wie enyina na awo owuo. Ose akono ni nyinsen bone ene dia pa na okondo wehu obi ka wehu obi fie wehu obi yire wehu obi kunu wehu obi ministry wehu obi congregation okon akodo kwa ben so no fa ya odinya saade shebre wo ho shebre ne nya pe o empanyufo se ye wo ohene no na panyin yes. Enti osofo bia ne shebra odi bai. Akwesi kwebe na akwesi fast odi tu kwan. Kwebe so na ya fast a odi page edan si ho. Odi nya eye agbogbrosin store no. Odi nya carnation store no. Odi nya ya fransa Matayiku. Dabi nya Matayiku je
Malata Dwam stores no. Domi stores no. Doom stores. Asafo stores no. Kwebe so no fast wa odinyaye. Makola stores no. Kwebe so no fast wa odinyaye. Rolling Spark stores no so kwebe so no fire odinyaye. Ebi somoya. Ebi some more than 15 years. Na nipa osom no or just store crowd man say unyuma papa enti no ma just store am. Would you pese another year wonsaka and no be hwe me obi tie me osofo adwuma o ye wa wie nipa no ama nipa no adwuma na gu ama na o de abie ni de and nipa no o de na koma team wewu o twa susu ababawa oti obi store no odi ni sika twa susu abranti oti obi store no odi ni sika no twa susu be very careful. Yes. Obo wa sika na egu store no mu nyina no eye bosia eye loan na wakochie osofo to do obi wu a ehwe ne kafo no ba. Yes. Yes, wa beji loan bangi abeji loan wo bangi me buy your friends Tony there. Your friends are your dancing, a jabroni, Yaminshira. Now, one know what forward Jumano, or person only Nipano say. And they be say, Quapenson or fast when Yandia, Okuta won't say, Kaya o channel, if you're now with Timono, project now, oh, Yano, Quapenson or fast, eh, I have Papa dear, Ubenyana check. Now you're Quambonne dear, Union check. Or say, akɔnɔ no nyinsɛn bɔne ɛnɛ sɛ afɛ na wafa wadwere ɛnɛ mmeranteɛ abai sɛ yɛnya doom light odidi kora wahoro ne nsa ɔkɔtɛ kɔna bi akɔgye obi iPhone akɔtwa obi baage agye sika be very careful baage ne deɛ wobɛgye sika ne deɛ wobɛgye obo a ogye a ɔgya mu de ma na deɛ ɔka kyerɛ sɛ ɛyɛ mogya sika na ɔkɔ akɔdie no ɔsɔfoɔ tetefoɔ no nimfoɔ Omo ton Yesu Kristo Judah Iscariot ko ton Yesu Kristo osofo Yesu Kristo who says say the baby adure na anu ayede no odi sika no koye sika no mo so omonye e no to sika no gu ho empanyifo no fa sika no omo say sika use word omo use omo say ye moja sika powerful into dia eye den moja no e be hwehwe Ejomo de ko to asase ni din se moja asase enti obi yo hoho na owu ana yakosie wo ho se na ye wo ade hie sie ye no se na ye wo hoho sie ye to yo hoho ana yakosie wo moja asase no se enne na wo pese wo de ho bo nipa bi enne na wo de ho bo gang bi ana enne na kono bi wo hu obi ka wo hu obi fie wo hu obi adwuma wo hu obi store wo hu obi ajapade bi na wani bra me tufo se wo ba asase so wan fa hwe ama na se wo be koso a ontimi mfa hwe mmem na nyame som papa abojo wo mu no eya dinya kese ena me tufo de ama ya de no wo hode ena ye se ampa adenti na ebi nyini se eye anuane a wosaka enyina etimi wuo ebi nyini osofo ebi hu dede na nanu ye friends are so the man be by man no ye okọ ni 80s se na man no se me hwe osofo manantia kura ntimi ne no ebi pomu odin ebi nyini che cosinet ko hwe nkokrafo ne merewafo omoba omutwi omoka enenam foforo ebeji omo pension pay na hwe ene me pa se me ba be ka chos enya bibia na ye bronsam na bone ani pa yedi no e de sunso bone e bre nipa sunso bone na bi ye yade ye hwe Ezekiel chapter 18 verse 20 then ye hwe Galatians chapter 6 verse 7 and 8 no na ye fa ene asem no mra wie o se okra o ye bone no ono na obewuo okra no na bewuo oba enso na eja mumu yobi oba nsa na eja mumu yobi na eja nso enso na ba mumu yobi na eja so nso na ba so mumu yobi otri ni tene betena ne so otri ni betena ne so obonefo abonefo sam betena ne so obonefo sam betena ne so enti we me tuufo so for twe ho firi bone ho enti se wo papa na ye bone na
Chon said that as I be with the mini chile. O baby so no ya bonia chon. Also for now, mammy be about me fellowship. And no woo ye. Woo ye no, and somewhere ye and jail. And the money now for the car, private car, and mono, them you name me and Sabre. Mamma said, Minime Juma, me banner ya magic castle. Yeah. And no friend, ni bano, oh, D, ni banner, then say, Meba, Unuatiasen, Minime Juma, oh, ye. Then enough for about the cars, me, no about mono. Me, I'm a wool ban, and pet. To what would the idea so when you want dear, me my home, sir, ne bano dear than a sompe, ain't in enough for one fa carno, and cast me a new mono. Nipa was saying, na me chia mamma, and mammy, unim yamias. Ain't in Obana Mumu, yon, anyway, she da. Obano forms or your this year, new wono, say one who am out so da, Emma baby aso. Obi wo aka car se ka menante no ko mo je car se no awie no mo bisa se na sika ka ho so wo hefa na me sa mo fa nko mo na madam fo no correct also hwe menante no subo mo de bae o hwe kwan ya ne ba ne nam so a die na me ba na ye na no kwasi da na me ka no aso do fie so for ensure be ma wane mmere ejuma na oye nansan akora akosho obi store nansan atoka asifie obe ma wane abere na nakatu aye sen oye ejuma na nkasa kora sen no nya osofo enti se ose eja nsoa na na ne ba emumu yobio sa na oba so nsoa na eja emumu yobio na obi nsoa na danfo mumu yo na okra oye bone no sa okra no no bewuo ena me no kasa fa bone akatua entoni adanfo bi nam no nhu ne ye ne nuama bi atwe firi ne ho sika bi okro de ma ye moje sika eni bi fama no o se me da se fa ena me tufo se de ma nipa nyini nche nyina ya bone a nipa di nipa osofo beti taxi driver na nipa kokunu atoka mu obekọ obi kwa asori na nipa kokunu atwetwa ne pass e de kwa akoye your friend say rituals e de kopesi ka na oba sa so de na ode bai ebusuafie na si won nananom sie won nanana osifie na na o eva osofo na kuro dada no e de esisi onyina ada ne nsamafo fie o paye bisa se de osisi abansoro yi o eva osofo pa kwa osu eda esisi onyina bisa se omo amosisi dan enye de amanfo atono foforo ma san aye de renovate ana omo bubu esi ni omo amosisi ada ni nyina ewu kwa dum na bisa dan esisi ho no se sa afie we mu nyina ewuru anom no nyina omo eva aye papa no ma de katras mu nyina wife mu nyina omoko aso mbe gidi nye sika bobrao enti sa papa ade katras mu ye oye osofo emu bre yate na asem ukọ han ne dan kura na o de chew light be water be kura onyo wo say o ya asori osofo instrument nyina no de chiche omu nyina papa omu ye nyina omu bre so ye no omu ajaja pade ni nyina okọ enti wo afen na wani abre no obeye jan ho ena metofo ena boni adoso dodo ena nkranketu bia pe wo ho anya osofo o wafa eyusu chema ho ena flat kura wo se wompe yes ena mode pressure tomoso pressure ena mo pe bibia tentem ena so mo hia mu wo tentem eja tentem ena tentem mu wo tentem bibia tentem Yansha Galatians chapter 6 verse 7 to 8 and find your answer bomna wiye. Mo na adam ho onyankopon onsi na twetwe. Efri se de nipa guo biara eno ana obetwa. De oguma ne honam no ofri honam betwa proye. De oguma ne honhom no efri hom betwa da nkwa. Ejo sofo nyame de nipa pa ama no. Ose ufa benkuma wafa owo ufa nifa afa nkwa ena ose wankasa hwemu
nefa ba tiene sida hours for ye tufo say 2026 nipa ewu papa nipa yare na me kasa na me nkasa wo ni nyina so ye bone me nkasa yade ni nyina ye bone na de me kan se so owo na ados no yade na ados no dodo no are nyame asema ne nya yentie ye tue so atua nyakopon se nyame asem no wapoi na onipa onkwa wahe ya wode obonefo no ye ene obi so wo ha osofo ani bra ba se ene obi bone ho mode kra na obi tu nadu ade bechi na amafo di nuro egugu amafo fie amafo shop ano ukotia so ebi ye na amafo peso mukum nipa ni nyina ya bone amo ye ene wo nua na wukum no no wo bedane abo ana wo nua na wato yade ama no no so for yetimi di nipa bi ko hospital medical doctor timi check am so we there pe baby fa na no dance see Friday medical doctor catch us on pe baby fa so ten yanka wo see that hour oba ya papa ya den na tuko I just we nipa na ato sa ya den na ya den amano pa enne me chufu se yan hwehwe awrade akira kwan na se nya awrade a ya nya ade nyina ye fa nyame asem nante na ye fa nyame asem nya adwuma na ye benya ahome enyini nche ama ye kra na de nyame aka fa ye ho no ni nyina ebebem nyame nhira na onye okese wo Yesu temu amen ene de me mom pae ma hwefo na etiefo epese bibie line no tuma oba bone a yekoso no ka bone no ho asem bone a nipa eye na ewudi a yekoso no nipa bi twitwi musuo ma wo na busua de ohaw bi ma omo ho ema nipa bi enni wo breso aba eno na meka ho asem ena me de 5 minutes asi ho enti ba bie line na to ho lines no ye mienu eye 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Sisubio 0557 0557 000 000 967 967 Lie tosu miunu 0553 0553 53 53 53 53 89 89 Ofra pena wa twho afri wo fidie no ho ena ye ka bone a edoso ne de nipa yetia ni nua ena ho asem na ye ka obetimi afre so ama won so de wafutu sem aba tiawa onso betimi afre na ode aba lines no eye 0557 000 967 and 0553 53 53 89 enemy tufo se bone edoso ewo ye breso onso betimi afre na wonso so die na woso ka efa fonso no ma memfa ofrafo de kan praise God praise God praise God just outside cover online number ayo ha obetimi afre en person ni pa kakra bi frɛ na de ekoso no praise God. Hello. Kenti ka udini baby okasa free papa. Kenti ka. Hello. Ana kasamiti papa. Even metio papa kasa. Me kasa free kumase. Metio papa. Yo. Na kasa na anansa cheshe na udi abreye no. Toma kumaso afise. Ene youth na abano. Omo pe bibia ntentem. Kaneno ya kase obi odifo ye cheki ni fu ni nyama oye. Eno na ekika ni nyina se na ya akase nipa ni odifo. That's right. Ene youth for no omo nyaduma. Omo nyaduma but obenya nuhu odi nuhu akompe obi se obi wo fade na se ska enfo hu ento sa nipa no ade woni
kwa kofa so ansana wanya me ho sa nneɛma no enti me di ba ma me nua kitu anu mu se yes ye woi se wonanti na wonanti o nyame akwan so a eya de o hawo ne amane na eba how ne amane na ebere papa fasia no foforo so mra nyame hyira wo pe papa watu fo papa ofoforo so mo wure mu me fa nipa ba mi ansa pe na amen fa ofoforo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa firo. Ya fa ma kam kasa sa ifri achana ku. Amiti o ma. Ne boni aban. Mama kasa. Ne boni aban nipa ani dresika. Nipa wonchere o fa ko be kumnia na fa ko jiska. Mo nyame nhyira o. Mama eba sa so a unyini nche. Unyini nche osuso betimi abo awuram. Praise God. Praise God. Praise Timo. O jira so mention kan e ofia ma memfa foforo ye ntene nkan ba sa na na credit ne nyina na o hye egu ba yemfa ofoforo ene me no kasai se de enema ohawa doso no bone se yemfa nyame asem nya adwuma biem asore de ye bekọ ansoso bone de yesi ye be ni nyina ye ahunyade ne ajapade ye pay enya nyina so ye gya na okọ. Praise God. Hallelujah. Kanti kan udeni baby okasa free papa meti o. Se abuja banyi kwa bota mkasa free nkwansa Mo kwa bota da yeti sefa ne nsama odi abanne no nya odi abanne no de emu hwampa mu de pa mo yani omni mia me nkwansa haya yema ye umi omntare ya onhyehe ya ina ebone na odi kwato nyame ni provision tudia nyame memo ya de o ndi ayale no na ekunye no ayale no na ya ina ebone waka ne wakasa pa nyame hirawo nyame hira jakwa bota nyame so kan ho pi ma me fa ofoforo. Praise God. Praise God. When timia nyina so sabowrem ma me fa me producer say me fa nipa mie no kan ho. Praise God. Hallelujah, Papa. Oba pa odini baby okasa fro. Pacho, mami boatmani. It's very no interest. Mama yeti o. Papa, the Americans say, and nipa na ya baby asin. Ya na ye refi ewu eni wu nechi atemwa ewo ho. Nipa eyedania obi. Nso se wotena se na wo bo abrabo ni yi na wonam ti Kristo akwan so a. Ubu akwane a obefa so a obi wu. Enche na mi akasa me mami efi mo ma isi no mami me born the brass on no carry Christo ni papa mami 90 years mami na years na anika na ahofika kura hallelujah enipa ke kanyina chine se mami me tie bible se be chine wasasi so no ya cheche no so enipa kanyina chine se mami ne die papa no se di faso no hallelujah akọ Mama nyamishira ni Yesu na be kire baby a ye bekọ nyamishira mama nyamishira mama nyamishira opi na kura me no kan say your friend say akatua no so ye nya na asase so akatua kura na me no kan sin doesn't just affect eternity, it bring natural consequences on this earth before we die. Hallelujah. I'm for the last caller now. Praise God. Hallelujah. Oba paudini baby okasa firo. Hello. Kasa meti. For Christ o kasa meti o. Pastor Fiame na ko. Kasa firi bran. Bawo bra kasa na le ni bre. Oma eni sikani bre. Obi yo shage no bi na ofete ko ya pati ti e be ni bi na oba. Nyame shira. Nyame shira mama o line no munye na de okanyina ye nebre doso mama ye ne mere ye yonko no ma de mrasem du no eka ho
ɔsɛ ma w'ani mmere oyɔnko fie ne yere na japade biara nyankopɔn hyira mo pii sɛ na mo sɛ mo mmerɛ na mo de tie Sida Hour ya onwama bi opese mebo so mpaye ready na announcement tewawu mu nyina ne se na wotwe me no kasa se cancel bekoso mo aya mo se mo pese mo behu osofo mo behu me ya wada bia na ye cancel ya wada ye fira no pa na osiasa akosi awia no mienu tutu oba obehu me eya mo fra se ye mo aye ho se ye in charge wo Sida Worship Center obi bi oba ha ya wada bia so hu nyame somafo no ne na sofo de ode babia na emom se na so de bia bo afore bo awurade adwuma no yeso ye bobi de bo o obi abobi uni bi so oba obehu sofo nyame hyiraw na da memene da de special council 1st August na de wo mu ane se mu bebere nuama boni bi ya atomo enim guase bi ba owo bi ba ebusuara se hye obi okra wadwuma wodi sika wura mu no wo hwa adwuma no foma na eba ka de woye bibi bia nye ye adwuma no bibi adwadi adwuma na woye no hu bibi na nyame ya adoma 1st August no fa behia me wo oba bi nso so bronsam ese no obetimi deny den aba wo awo asem doctor say uni how bia and so still eno ena da 1st August memene da no efra homache memene da na denti ye sa cancer ne se nipa pi se ena me ya ban adwuma obi adwuma enti na enti weni ye no purposely for wona oya ban adwuma obi adwuma na ko huni kwai anso nnuama edi wonya no ene special cancer ama ya me shiraw celebrate your page wonsuo na o documents na yamaso empire Erade me gira wasem so se nipa bi a wapagya ne nsuo me hyenya kopon asem tumi se bowura nsuo inum enane Yesu moja enane ayare se nsuo enane nsenkyere ne nsuo de omai di beye biara ma mo adanse se na amanfo di adanse me fra adanse good documents bi a wapagya oba no photo nyame fa ne san kano obono fo no hihye bia de Erade mpengo me fra adanse ma wo Yesu temo ama bompai James so say amen nyame shira opi say na o follow Sida Hour or same time Yesu ama ye no be share wo kasafidie so have a good night bye bye